Nkwifurije kugira uwa mbere mwiza cyane. Amakuru yakatohera mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport ikatubwira ko Pirlo amaze gufata ibara ry'ikipe ya Juventus. Nejo rero yatangiraga match ya mbere nk'umutoza ikipe ya Juve atsinda ibitego 5-0 ikipe ya Novara wari umukino wa gicuti wa pre-season. Akaba Cristiano yatsinze igitego, Aaron Ramsey ndetse na Piaka, hanyuma Portanova aza gutsindamo ibitego 2 muri iyo game. Ikinyamakuru kitubwira ko rero Kuzeviski ndetse na Cristiano Ronaldo bitwaye neza cyane mu by'ukuri bari bakoze duo iteye ubwoba, ari nako kandi umutoza nyuma y'imatch yaje gutangaza yuko akeneye umwataka. La Gazzetta dello Sport kandi ikabitubwira yuko Arturo Vidal yegereje kujya mu ikipe ya Inter Domira rwose ngo ni zahabu Inter igiye kwibonera. Akaba rero ikizamini cy'ubuzima kiri mu masaha ari imbere muri ikipe ya Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport kandi ikatubwira ko Mirase iri gushaka Federico Chiesa. Akaba umutoza rero Pioli aravuga ko we ashaka kongeza imbaraga ze muri atake nyuma y'uko rero bagiye no gutakaza Lucas Paqueta ugiye kwerekeza mu ikipe ya Olympique Lyon. Anako kandi Paolo Maldini akaba ari gushaka Milinkovic Savic nawe ngo bamuzane muri ikipe ya Miras Ferras Wivre. II Sport ikabitubwira yuko ikipe ya Torino ya Kanie yasaze yasizoye mu by'ukuri gushaka Lucas Torreira w'ikipe ya Arsenal. Anako kandi II Sport tubwira yuko ikipe Inter Domira ishaka umuntu waza kubakinga hapo kabisa Romelu Lukaku, waje gushaka rero Fernando Llorente w'ikipe ya Napoli cyangwa se Olivier Giroud w'ikipe ya Chelsea. Ferras Wivre. Corriere dello Sport ikabitubwira ati mumpe nimero 9 n'umutoza rero w'ikipe ya Juventus Andrea Pirlo watangaje yuko rero ashaka rutahizamu. Bikabivuga ko rero ubungubu akakanya rwose denze ko ahabwa amahirwe yo kwekeza mu ikipe ya Juventus nyuma yuko Suarez ibye biri kugenda biba complicated n'ikipe ya Barcelona bari kumvikana. Corriere dello Sport kandi ikabitubwira yuko umusore Vedadi Muriki uyu muvandimwe rero yamaze kwerekeza mu ikipe ya Lazio Roma ku miliyoni 18 z'amayero ndetse na miliyoni 2 za bonus ziyongeraho birumvikana. Anako kandi abaye umukinnyi wa kabiri ikipe ya Lazio Roma iguze nyuma ya Mauro Zarate. Corriere dello Sport kandi kagarutse kuri Nicolo Zaniolo yamaze gukorerwa operation mwivi ku munsi w'ejo muri Autriche rwose yagenze neza cyane, operation byari sawa cyane. Bikabivuga ko rero agiye kumara minsi 10 mu gihugu cya Autriche rero akurikirwa n'abaganga hanyuma akazabona kugaruka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Bivuga ko rwose iyi sezo ashobora kuba atazayikina uyu musore Nicolo Zaniolo w'ikipe ya AS Roma. De Mila ikabagarutse ku ikipe ya Tottenham Hotspur rero yatsindwaga n'ikipe ya Everton igitego 1-0. Umutoza Jose Mourinho akavuza ati abakinyi banje ntibari ready, ntibari fit ndetse ni abanebwe. Akaba rero ari izo point 3 yagarutseho mu kiganiro n'amakuru mu by'ukuri rero asa nka hatishimiye ikipe mu by'ukuri abita abanebwe. Mourinho watangiye kuvanga squad ye tayari. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kandi kuri iyi match nacyo Mourinho yavuze ati rwose twananiwe gufata umuntu witwa James Rodriguez, twananiwe kumumetiriza n'amakosa twakoze. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Alexander Lacazette rero akaba uyu musore yavuze ko yishimye mu by'ukuri yishimiye kuguma mu ikipe ya Arsenal. Uyu musore ufata 150 by'amapaundi ku cyumweru rero ngo ntahajya rwose iyi sezo abafana wa Arsenal mushyira umutima mu nda rwose aracyahari. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku muzamu Damian Martinez w'ikipe ya Arsenal akamaze kumvikana n'ikipe ya Aston Villa imyaka 4 hanyuma miliyoni 16 z'amapaundi akariyo mafaranga bamuguze azazamuka akagera kuri miliyoni 20 birumvikana harimo amadons. Hanyuma uyu mugabo akasinye 60 by'amapaundi ku cyumweru akaba rero yigiriye mu ikipe ya Aston Villa. Aston Villa kandi yamaze kumvikana n'ikipe ya Olympique Lyon ku miliyoni 17,500 by'amapaundi kuri Bertrand Traoré. Hanyuma kandi iyi kipe ya Aston Villa ikaba iri hafi kumvikana n'ikipe ya Werder Bremen ku muwinga munyakosovo witwa Miloti Rashika. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kandi kuri Mason Greenwood akaba uyu munsi rero kuri uyu wa mbere Manchester United iraza gutangira imyitozo abakinyi bose bahari noneho ba Pogba, ba Bruno Fernandes, Mason Greenwood n'abandi benshi bakaba rero bagomba kuhagera bose uyu munsi. Akaba rero anabwo hateganyijwe ibiganiro rero n'umutoza Organ Solskjaer aganira n'uyu musore we Mason Greenwood nyuma y'amahano yakoreye muri Iceland mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. The Sun kandi ikabagarutse kuri Thiago Alcantara akaba ari Yuri Horenas rero wahoze uyobora ikipe ya Bayern Munich watangaje yuko uyu musore yanze amasezerano y'ikipe ya Bayern Munich ngarashaka kujya handi kugerageza. Uyu mugabo rero akaba atangaza yuko uyu musore yamaze kumvikana n'ikipe ya Liverpool cyangwa se Manchester United imwe muri izo. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kandi no Spirito Santo umutoza w'ikipe ya Wolverhampton rero akaba abafana ikipe bose bari bafite ubwoba ko ashobora kuba yava muri ikipe akagenda, ariko uyu mutoza rero final akaba yongeye amasezerano kujya 2023 ndetse miliyoni 4 z'amapaundi kuri buri sezo akari amafaranga azajya ahembwa. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Kylian Mbappe Rotin akaba rero uyu musore ikipe ya Paris Saint-Germain ugiye kumukura muri Paris wakishyura miliyoni 400 z'amapaundi. Akaba rero ikipe ya Monaco yaramugurishije muri Paris Saint-Germain miliyoni 135 hanyuma uyu musore afata miliyoni 15 z'amapaundi ku mwaka. Hanyuma ikipe ya Paris ngo yiteguye kumugurisha miliyoni 300
hanyuma n'amadonizi byose bikazagenda bikajya kuri miliyoni 400. Liverpool rero ngiramushaka, ariko ikinyamakuru kikatubwira yuko Liverpool nimba imukeneye igomba kugurisha umwe muri bana bakinyi b'imbere, cyane cyane umusore Sadio Mane ariwe wahita usohokamo akagenda. Mu gihugu cya Espagne nabo iyo nkuru bayisamiye hejuru cyane, ikinyamakuru Marca kiravuga ati turagutegereje hano. Ikipe rero ya Paris Saint-Germain ikaba yamaze kubwirwa n'uyu mukinyi yuko atifuza kongera amasezerano ndetse ashaka kuyivamo muri samitaha. Real Madrid rero ngiramutegereje kandi ngo ntikeneye rwose gukora izindi evenema zo kurundi ruhande nk'inyuri inyuma ya club, irashaka kuvugana n'ikipe ya Paris Saint-Germain face to face igahita igura Kylian Mbappe. Umufaransa rero kontra ye irarangira 2022 nk'uko ikinyamakuru Marca kibitubwira. Ikinyamakuru AC nacyo inkuru cyayisamiye hejuru nacyo kivuga ati Mbappe yateye urutambwe, ati inkuru nza cyane rero ku bafana y'ikipe ya Madrid mu by'ukuri nuko Mbappe afite ubushake bwo kuva mu ikipe ya Paris Saint-Germain 2021. Uyu mustari mu Faransa rero yamaze kubwira Paris Saint-Germain kazayivamo muri sama itaho uyu mwaka ari wo wanyuma ari gukina. Madrid ngo ikaba yiteguye rwose nta gisibya guhita imuha umukono akawutereka ku masezerano muri sama itaha akaba umukinnyi w'ikipe ya Real de Madrid. Affaire à suivre. Ikinyamakuru Sport kikatarunya cyo kikatubwira yuko II Suarez na Barcelona tension yamaze kuzamuka tayari kabisa. Barcelona ikaba yifuza ko Suarez yahava mu gihe uyu mugabo w'umunyayirigwe yamaze kubwira ikipe ya Barcelona yuko atayivamo, agomba kurangiza kontra ye mu ikipe ya Barcelona. Ari nako kandi batigeze bamushyira muri match ya gicuti ejo bakinaga n'agakipe kitwa Gymnastic. Akaba rero uyu mugabo ngo aratangira imyitozo uyu munsi, arahari cyane kandi arakora rwose. Akaba rero operation yo kumukura mu ikipe ya Barcelona Bartomeu nayo igomba kuba ayigaho. Reka dusoreze mu kinyamakuru La Province mu gihugu cy'Ubufaransa kitubwira ati exploit ikomeye cyane y'ikipe ya Marseille rero itsinda Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa. Hari haciye imyaka 10 rero ikipe ya Paris Saint-Germain idatsindwa n'ikipe ya Marseille. Akaba rero igitego cya Tovin aricyo cyakoza akazi. Match yarangiriye mu gihirahiro gikomeye cyane, amakarita 5 y'umutuku atangwa Neymar, Kurzawa, Verratti ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain, hanyuma Amavi ndetse na Pape Gueye ku ruhande rw'ikipe ya Olympique Marseille. Ikinyamakuru L'Equipe kikanagaruka rero kuri tweets ya Neymar Junior Santos mu by'ukuri warakariye cyane umusore Alvaro Gonzalez avuga ko yamugiriye ironda ruhu, hanyuma yongera gutwitsinga bwa kabiri nanone uyu mugabo Neymar avuga ko VAR ariyo kumenya gusa ko agomba guhabwa ikarita umutuku idashobora kureba ibyakubaye by'ironda ruhu yakorewe Neymar. Aha, iyi ni feto rero itangiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Les amis, ibihe byiza cyane.